Mfana wami awuyifuni namanedi. Dithelele unathe la. Ya. Angathi awujabulanga nje. Ya. Ngiyabona kathi ngiphumile nyalo. Ngisale ngathenga i-airtime yami, ngaphindze ngathenga yakho le la ngetulu lo 29 rand utamfaka kweyami bese lo 12 rand lo la ngendasu wakho. Yeah, yeah. Yeah. Ubukela ini lana ngoba awu fulile nje awungiphendvuli ayinzaba. Na. Uyathi kukhona le ngoma lengike ngayilalela ngishayela ngemsebentini iculwa ngalenye intombatana ngiyathi emaphutha yendeka lele uyayathi mos. Yeah hayi mina lengitatiko ngulethu buka lento okudlala yona mina le ngitatiko leti ngijayivisako. Ngisohleka ngisho nina nende mafiyani.